سلااو عزیزان خۆشەویستان ئەوڕۆدی ساماتمەوە خزمەتدا ئەوڕۆ دەمهەوێ کفتە شورباوێکی خەست و خۆڵی بەڕەحمەت بە زەمانی دایکم ساسکەم دیارە بابم بەڕەحمەت بە هیچ وەختێک پێی خۆش نەبوو کە گۆشتەکەی لە مەشینە یا لە چەرخ بدەین هەمیشە پێی خۆش بوو کە دایکم بە کوتک و بەردی کوتابای جا ئەمن ئەو کوتکەم لە دەستی دوویەکی پەیدا کردووە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا بەردم پەیدا نەکردو بەردیش دەبێ بچی لە قەراغا وشتی پەیدایکەی دەبێ بەردی تایبەت بێ جا قەول و پێدەدەم هەر کاتێکی من بەردمە گیرکەوت دێنم گۆشتەکەی بە کوتک و بەردی دەرکوتم جا ئەودەم کفتە شوربایەکی زۆر خۆشی پێ ساز دەکەین جا بەداخەوە کوتکەکەم هەیە بەڵام بەردەکەم نییە هەر کاتێکیش گەڕامەوە کوردستانی قەول و پێدەدەم دایکم بەرد و کفتەکەی ماوە لە ماڵی براکەمە جا ئەمن ئەگەر بۆم گونجا لەوێ بە بەرد و کوتکی دایکم گۆشتەکە بۆ بکوتمە و کفتە شوربایەکی خۆش سازکەین دیارە لە بینەرەکانم فارسی زمانیشان تێدایە بۆیە داوایان کرد بوو کە بە فارسیش قسە بکەم سلام عزیزان بیننده من خیلی خوشحال شدم که شما با من همراهی میکنید نظرات شما باعث بزرگی من میشه یکی از دوستان خواسته بود که فارسی زبانم حرف بزنم که شما هم حالی بشید چشم تا اونجایی که مقدور میشه سعی خودم رو میکنم ولی معذرت میخوام وقتی که بعضی وقتا تو کلمات اشتباه میشه به خاطر اینکه دوران زیادی 27 سال من از ایران دورم با زبان سوئدی و کردی و فارسی اینا باور کنید بعضی وقتا کردی هم اشتباهی میگیم اینقدر قاطی شده امروز میخوام یه کفته درست کنم کفته تبریزی که خدا رحمتش کنه مامانم بهم یاد داده واسه بینندگای کردم تعریف کردم اون زمانی که مامانم این غذا رو میپخت هیچ وقت گوشت و چرخ نمی کرد همیشه آقا جونم میخواست که با این گوشت و خودش له میکرد و کفته درست میکرد امروزم بهتون نشون میدم که چه وسایلایی میخواد وقتی که وسایل رو میبینید میدونید که چه چیزایی هست عزیزان za esta kanapeta nişan dedim وسایلەکان یا کەرەستەکانی چییە بە دوربینەکەی پێنمە پێشێ بە جوانی بیبینن ئەلێرە ڕامن دەست پێ دەکەم ئەمن هەمیشە ڕێک گۆشتی بە ئێسکەوە دەنێو ئاوی شورباوەکەی داوێم کە تامی خۆش دەکا قیمەی گۆشتی حازرە بەداخەوە کە دەبینن چەرخ دراوە بۆم جوور نەبوو کە گۆشتی بکرم و بخۆم چاکیکەم بۆ کفتەکەیە قەڕەڵ و یا هەڵوچەی ئیشکمان دەوێ باینجانی ئیشکە کە ئەوانە هەمووی کوردستانی ڕۆژهەڵاتن جۆز باینجانی تورکیە زریشک ئەوانەی کە دامناوە بۆ نێوی کفتەکەیە هێلکە یەک دانەمان دەیە بۆ نێوی گۆشتەکەی دەناسێدانەکەی دیکە بۆ نێوی کفتەکەیە برینجی خڕ یا برینجی گردەی دەوێ سەبزی ئیشکی بۆنخۆش کەوەر و جعفەری و گژنیژ و نەعنا لەپە یا لە تەنۆکە پیوازمان دەوێ خێ کە خێ بیباری تورکی زەردەچێوە بیباری ڕەش لەگەڵ ڕۆنیمان دەوێ ئێستا چ دەکەین دەچین لەپەکە و برینجەکەی دەشۆمەوە وە سەری دەنێم عەزیزان ئێستا کەنا ئەمن برینجەکەی دەشۆمەوە برینجەکە دەبێ بخۆرە کەمێکی ئاو دێتەکەی زۆر نەبێ دوایەکانەش لەپەکەشم دەبێ بشۆمە ئەو لەپێ هەم بۆ نێوی شێرباوەکەی هەم بۆ نێوی کفتەکەمانە جوانی دەیشوێنەوە
استاكاش كانم بسري عندنا الزنزة أو برينزة كم بسري دنم لبكش هروتر أو لبيه هروكيا مع جامبيه كير هم بونيوي كفتكيا هم بونيوي شرب أوكيا مسيدة كم كاتكانم برك زورتر استفادة بكم زابويا عادي كليلي كده كم دوستان عزیز همینطوری که ملاحظه میفرمایید من برنج گردی برنج پلو نمیشه برنج گرد واسه دلمه و اینا که استفاده میکنیم اینو یه مقداری من گذاشتم که جوش بیاد واسه داخل کفته هام. الانم لپم رو آتیش گذاشتم. من گوشتای استخوانی دارم به خاطر اینکه طعم آب گوشت رو خیلی خوشمزه میکنه. من گوشتارم داخل لپم میذارم که همزمان پخته بشه. از زن او گوشتی استقدارکانی شیتیه دکم تا دقل بخوی صبر بکلو تم بده به آب گوشت کمان. امن استا چار هلکم هیلو دم نوا کم سه دانه کفته گورا ساسکم زبوی سه هلکم دوی بونیری کفته کشم استا او هلکانش دنیو لپکی دنیم که دقلی بکله امن هلکانم همیشه دشومو که دیختالی دنیم. دوستان عزیز من سه تا تخم مرغم داخل لپه و گوشتم میاندازم شستم از قبل به خاطر اینکه بجوشه. وقتی که جوشید من میخوام واسه تزیین داخل کفته استفاده کنم. میذارم که کارمو آسونتر میکنه. حالا میذارم که کفته ببخشید لپه و گوشت و تخم مرغم بپزه. یه مقداری کمی هم فعلا نمک میریزم. کمی کیش خیتی دکم خیکه باعث دبه که گوشت و لپوشت کمان هلمتسه. تا استحالی دکم او رمدم نادو قابلمه ده اما پیدالین قابلمه روچش قدیما ما پیوانده که قابلمه روچش زور قرصه ولی تامی خوارنکانی زور تدا خوشه. استکانج لی دکارین با اوانه من بکلی صبر تا دتین با درست کردنی کفته و هلا باز مرون و پیاز و شتکی. عزیزان هر لکو اماجم پیکردن امن او کرلو بین تمات اشکی یا بین زنی اشکی که همه دقل زیر اشکی دعالی دکم تن وقت کاته که زبل خالکی بروه چون اول برتای و لدری اشکراوتا. دوستان عزیز من آلوچه خوش گوجه فرنگی خوش که زرشک دارم اینا رو چند دقیقه تو آب قرار میدم به خاطر اینکه گرد و غباری که وقتی در حالت خشک کردن زیر آفتاب بود ازش جدا بشه. اینایی که من الان استفاده میکنم اینا همه از کردستان عزیز شهر مهاباد برام خشک کردن. الانم میخوام یک کفته خوشمزه باهاش درست کنم. استدینم دعالی دکم لی دگرم بایدی جان او توز و خول و شتکی لی جدا بهتوا. استدینم تا لپو برینز و شتکم دکله من رونو پیوازه کشی با سادکم. رونو پیوازم هم با نیو آبی شوربا که یا آبی آب گوشتکی دوی هم یک دانم با نیوی خیمکی دوی هم با نیو جوانکاری نیوی کفتکشم دوی. از آن حالا من میام پیاز داغ درست میکنم. چند تا پیاز لازم دارم واسه پیاز داغ داخل آب گوشتمون واسه خود کفتمون قیمه کفته هم واسه تزیین داخل کفته. حالا من میارم اینا رو به حالت خلالی در میارم. بدلی خوش معنی کرده من هویه به سنو یک تمام خوش ورد به تمام خوش به حلقه‌ای به تکان دکیم. استکانه دیرم من پیم خوشه نیم دایره تکانم. چون رون پیوازه که من هویه دنیو دکی بکیم ده به سر ببیتور نه به هیچ شتکی
به گرمی دنیا کفتکی بکن دنیا کفتک من هلده بشه باشه شیرون لی دادم یه مقدارم روغن میریزم توش میذارم که یواش یواش سرخ بشه زده دینم با صبر بخوی سوریتوا کفته حالتی که هی نبی پلیل بکی دیگه کاتی بودانی لسر خو هدی سازی کی ل نیو پروگرام کانی یوتیوب و انا فیلم کان داده بینم زور تعریفی کفته صابون کرانی سلیمانی دکن بله دیتو ما دستیان خوش به بس امش کفته خوش من هیا اما محبتی نقدی براستی بتایبتی قدیمی کان من کفته یعنی لیدنا ایدی قام کی خود دقل دخوار حدک به طعم خوش بو گوشت کی فرقی دکر شتک کم بو طعمی خوش بو شیمیایی لینا ددرا او انا همو تأثیری هیا لسر خوارنک من استعدای دنیم با پیوازه کش من سور بیتا خوشیستن هر وقت بینن او لپه و گوشت و هلککه دخله استا من هلککان در دینم چونکه هلککان کلیون بلان لپه و گوشتکه مالیت اول بی اول جرون پیوازه کما از من همینطوری که مشاهده میفرمایید پیاز داغ من کم کم میخواد سرخ بشه اینم که از گوشت و لپه و تخم مرغا بود تخم مرغا رو قبلا در آوردم اونا پخته و آماده هستن ولی لپه و گوشتش مونده عجله هم نداریم تا خوب پخته میشن عزیزان استطاعت لديكم بزعمة لفكم كليوة أجا كلي به لفكي دردين تا والله ضليك بجان تري تساوي بكين تواوا چونكي ندشي كتين أو زارم دينم أو لفي كل لازم مبوني وكفتكي دري دينم حالا مقدار لفی که لازم دارم برای داخل کفته در میارم که سرد بشه بعدا میکوبم زادو یکانه دیکتم دیدنم سرده تا وشرون پیازه کمانه که دیا خوی سرده تا استکم کم و رون پیازه کمان به سرده بیتوا حالا پیاز داغمون داره به مرحله آخر میرسه من یه مقدار زردچوبه میریزم توش به خاطر اینکه میخوام آب گوشتم رنگ زرد داشته باشه با زردچوبه بپزم نه با رو گوجه پرنگی استاج برایچی زردچوبه که دکمم پیم خوش او رو آب گوشتکم یا شوربه کم رنگی زردچوبه هبه نگ رنگی سوری تماتی زبویا برایکی زردچوبه که دکم کمی گزوری ده با دلیلی چون به رنگی شوربه کی زرد کرد وشوي نبي بيريشين زردتي وكا بسود كده نويدا عزيزان استأمن بيوازي كم دانابو بو نيوي گوشتكي قيمة كي استا دينم بو مچينه يادازگاهي
وردی دەکەم دەمانتوانی لە ڕەندەشی بدەین بەڵام کاتێک کە لە ڕەندەی دەدەی زۆر ئاو دەداتەوە. حالا پیازی که دارم میخوام خرد کنم تو این میکسر دستی. میتونستم رندم کنم ولی وقتی رنده میکنیم خیلی زیاد آب میده. ببین چقدر قشنگ خرد میشه. چەند جوان بەو دەستگایەی وردە بێ. کاتێکی ئەمن ئەگە بە کوتک و بەردی بیکوتم قەت پیازەکەی لە مەچینەی نادەم، دەگەڵ گۆشتەکەی بە کوتکەکەی دەیکوتم. وقتی من با گوشتکوب بکوبم گوشتو هیچ وقت با دستگاه خردکن پیازو خرد نمیکنم، با گوشتش قاطی میکنم و میزنم که داخل گوشت پیاز خرد بشه. که ببینید چند جوان ورد کراوه. حالا گوشت پیاز ما خیلی قشنگ خرد شده. میریم سراغ لپمون. استکان لپکش من برایکی زردچه واتیه دکم با رنگی جان که دم هیه به تحقیقم و بزام آیا به دستکاونگی او رو دتوانم وردی کم یان دیار دستکاونگی که من سوکیه ایدای کم برحمت به گۆڕەکەی پڕ بێت لە نور بە دەستکاونگێکی گەورەی هەبووە لەنم دوودانم هەیە. یەکانەوەیە کە مەسڵە ئەوەش کە بەردی مەڕمەڕە پێی دەکەیم زانین چمان بەسەر دێ. ئاوا دایکم جا دەستکاونگەکەی کە گەورە بوو تێی دەکرد و دەیکوتە. من با هاونگ میکوبم. خدا رحمتش کنه مامانم همیشه با هاونگ لپه ها را میکوبید. میگفت طعمش خوبتره از اینکه میکس کنی یا با چرخ گوشت و اینا خردش کنی. قشنگ خرد میکرد. استش باشه وی تنشان دادم که واقعا دتوانه ایسان. به این صورت لپه هام خرد میشه. باشه وی تواو جوان وانه پێویستیم بەوەی نیایدەوە بەو ئاو هاونگەی دەتوانین بیکوتین. خواردنەکانی قەدیمی بۆیە زۆر بەڕاستی تامی خۆش بوو بەو دلیلەی بوو ماندووبوونێکی زۆری تێدا بوو بە دڵ و ڕحوجان بە وەختێک کاتێکی زۆر چا دەکرا. بەڵام ئێستاکانە لە کەمکاتی و خەڵک مەشغوڵە و کاری هەیە هەر شتەکە قەولی دایکم کوتێنی دەیکوت ئەنگۆ هەر خواردنەکەی هەڵدەپزێوێنەوە هیچی دیکە نابێ. به این صورت همه لپه ها رو میکوبیم واسه داخل گوشت خرد شد چرخ کرده. استا عزیزان امن خمتینه کربوتا استا خیتی دکم. عزیزان من اصلا زیاد نمک نریخته بودم. یک کمی هم نمک میریزم. باشه زده دنم با کمی که خیکی بکم. گوشت دوشتکی همو جان کلیو. یه مقدار دیگه نمک لازم داره. کمی که دیگه خیلی دکم. استادینم چه دکم امن او پیوازی که سورم کربوه با سه بش بو برای کملی حل کرتو بشی که ده خاپی که دیگه دایه و دو بشی جوا او بو نیو تزئینی کفتکیه اوش بو نیوی خودی قیمه کیه. حالا من دو تا جا پیاز سرخ دارم، سرخ کرده دارم ببخشید. حالا یک کمی از این پیاز که روغنشو خوب گرفتم میذارم اینجا. این پیازی که مونده واسه تزیین داخل کفتمونه. استا او پیازی دینم امن ور دکم. نبی اصلا رونی پیو بمینه دم نبو رونکی جان جیرا چرا و توا زده کنه ودی دکم. بخشم
حالا این پیاز رو قشنگ خرد میکنم تا تو مایه کفتمون بریزیم. خیلی خوشمزه میشه. او نوع پیازه رحمت به خشکم فیری کردومه که روژه گلیم پرسی کفته که با تعمی زور خوشتره و تعمی چیز جوازی هیا کتی بود دلیله زمیش دایوی او فیر بومه تیدکم. این نوع پیاز که سرخ شده و خرد کنم تو گوش بریزم از خدا بیامرز خواهرم یاد گرفتم. استاتسده که این دینین قیمه که من آماده دکین. حالا میاییم وسایل خود کفته را آماده میکنیم. من 1 کیلو کفته داشتم. با پیشو بلام عزیزان امن هیچ کاتیک دستکشی بخواردنی استفاده نکم. درسته زور کس پیانوه او دستکش زور خوابه نه او دستکش شیمیکاری تیده پلاستیکه اگه انسان در نظافتی دستی خویده و بیشک بیا دستکش ساز کنی خواردن زور خوشتره. استکانش من اگه تایج لرکه نینو کشتیشم نیه باید دم هیوه دستشم جان شدو. از من از هیچ وقت از دستکش استفاده نمی کنم برای درست کردن غذا. دستکش ها پلاستیکی هستن، مواد شیمیایی توشون هست، فکر میکنیم تمیزه ولی اینطوری نیست. ولی آدم وقتی که به نظافت دستای خودش میرسه لازم به دستکش نداره. من ناخن ندارم، من لاک ندارم، انگشتر و دستبند ندارم، دستام خیلی خوب قشنگ شستم. یه طعم دیگه میده به غذا. بیا دستکش طعمی خورنکش تکی دیگه ده. استادینم گوشت که قیمه کم تیه کرد او قیمه که قیمه رو گوشت چرخ شده رو ریختم توی کاسه ای. بعدا لپه و برنج جوشیده شده و پخته شده، پیاز خرد شده و سبزی اینا رو همش باهاش قاطی میکنم. استاج دینین لپه تیده کن. اول لپه من برنج که زوره نیوی تیده کن. حالا برنج رو میریزم ولی زیاده لازم نیست همه رو بریزم. پیوازکه از زنگه دیتن اوی زوره دتوانین اوی پیوازکه بگیرین که کفتکتن نقاشه. اگه دیدید پیازتون آب داره آبشو بگیرید تا کفتتون از هم دیگه جدا نشه. اوش پیوازکه او در سبزیکش که پیم کتن اوش سبزیکه تی پیوازکه سرکره بوله اویش بیتیدکم زرد تیلا زرچوبه بیبری سور یا بیبری دلمه پاپریکا فلفل دلمه قرمز بیبری رش فلفل سیاه یک کمی هم فلفل ترکی کمی کیجو بیبر ترکیه او زارکانه کمی اردیله دادم بای که ببخشن که مطمئن بم لکفتکم زور نه کسی که خواره. یک کمی هم آرد ریختم به خاطر کفتمون. یه دونه هم تخم مرغ هلکیک شیله دادم. او زارکانه دمینه تو خیرکه نمکم میریزم و دستی سب کردن زور نخوشه. او زارکانه دینم جان کفتکم دشیلم. باید خیلی قشنگ موادا به هم دیگه برن و قاطی بشن تا کفتک جانتر و زورتر پشیل داره جانتر داده. در دیدن من گوشتکم جوان لیگ داوا. دوستان همینطوری که مشاهده میفرمایید گوشت و قشنگ به هم زدم. حالا میارم کفته هامو درست میکنم. استکاکی وی هاتو کفته کم تاکم.
کەمێک دەستم تەڕ دەکەم ئەوەی موادە مندام ناوە بۆ 3 کفتان بەو شێوەی تەقسیمی دەکەم کە هەرسێک بە قرای یەک بن کەمێک دەستم تەڕ دەکەم یەکەمی دەستۆمە خیس کردم ئەو جارەکانە دێنم جوان شکڵ دەدەم بە کفتەکەم نابێ شەرباوەکە لە کوڵەوە بکڵێ قوڵت بدا دەبێت سەبر بێدەنا کاتێک کفتەکان تێدایەن کفتەکان هەڵدەوەشێن نەباید ئابێ گوشتمون جوش زیادی شدیدی بده چون کفته هامون از هم دیگه جدا میشن بو شوی او جارکانی بیدم هلکی کلاوم هبو یک هلکه برک پیوازی سوره کراو جوز زریشک باینزان یا تماتی ایشک خەڕەڵۆ یا هەڵوچەی ئیشێک ئەو باینجانەش نوعێکە لە تورکیە هەیە کچەکەم بۆی هێنابوو ئەو جارەکانە کەمێکیش بیباری ڕەش یا ئیسیوەت سەریدارێک ئەو جار ئەو لە تێی کەما بوو بە سەری کفتەکەمایندا دەدەین بەو شێوەیە هەر دەکەمەوە تا جۆن هەموو لایەکی خۆی دەگرێ بەو شێوەی جارەکانە دێنێ و ئاوی شۆرباوەکەمایندا دوستان عزیز حالا کفته دومی رو من میخوام درست کنم به زبان شیرین فارسی واسهتون شرح بدم حالا چیکار میکنم میارم یک کمی نصف گوشتی که تقسیم کرده بودم برمیدارم تو کف دستم پهنش میکنم به این صورت تخم مرغ پخته پیاز سرخ شده گردو زرشک گوجه ترکیه دخترم از ترکیه واسه ما آورده بود آلوی خشک گوجه فرنگی خشک یک کمی هم فلفل سیاه حالا چیکار میکنم قسمتی که از گوشت و جا گذاشته بودم میارم پهنش میکنم به این شکل رو کفته اولی قرار میدم نصفشو حالا دور و برش رو میپیچم به این شکل دستامو تر میکنم بازم خیس میکنم صورت ابو شوي بو بس يكفده استارون بازكيت هناكم تا گوشتکه و کلده هاش کفته شربایی مدعی دنین صبر بکن خشیستان هر وقت بینن او کفته که صبر بخوی ده قلتی ده بینن او کفته کمان و کل هاتو قلتی ده زا استادینم رون پیازکیت دکم ازن ابو گوشت کفته و آبو کفته آبو گوشت ما جوش اومده حالا میخوام پیاز سرخ شده یا پیاز داغو داخلش بریزم استکانش رون پیازکیت دکم
شوی حیفه نبی بیالین هیچ شتێکی خەسار بێ. کەمێکشی بیباری ڕەش تێ دەکەم. یەکەمیە فلفل سیاه میریزم روش برای تزیین و طعمش. نابێ سەرەکەی دانین ئیدی لێ دەگەڕێن بەخۆی قڵتی سەبر بده. اصلا نباید سر قابلمه را بذاریم چون کفته ها از هم دیگه وا میشن. حالا میذاریم خودشون کم کم بجوشه. زن استادم هوشتکتم پیبلم گلکه من او روتونیه جا باید دم هویه آوی بدم. امن هیچ کاتی کر آوی تیناکم. معمولا او گلدانانه دا گلدانی که ده دو دوی دوام ناوه. استکان دینم نیوی او گلدانی پر دکم لعاو. هر وقت ببینن او پر بو من دایدنم با چند تقریبا ساعتێک ئاوا جوان گڵەکە بخۆی ئاوەکەی دەکێشێ بۆ خۆی. ئیدی لێ دەگەڕم ئەو دەم گوڵەکە عمری زۆرتر دەبێ و جوانتریش دەبێ. جا لێ دەگەڕم لێرەدا بێت تا دوایە. ئەنەوەش لە کفتە شۆرباوەکەمان کە بخۆی جوان جوان ئەوە سەبر قوڵتان دەدا. ئەوە تقریبا ساعتێک گوزەراوە. جا من ئاو گوڵەکەم دەردێنم لایە ئەگە چای لێ بکەم بەخۆی جوان ئەو ئاوەی پێشدە ڕێژەم جوان ئیدی ئەو ئاوەی بنیش بێتە دەرێتی بەخۆی پێویست ناکە هەموو ڕۆژێ ئاوی بدەیت. هەفتەی جارێک دە ڕۆژ جارێک ئاوی دەدەم. ئێستا کەمێکشایی بە گەڵاکەیندا دەکەم. ئەمە بەو جوورەی گوڵەکانی خۆم ئاو دەدەم. بەشی زۆربیان چەند گوڵێکم هەیە زۆرێژ نییە. ئاوایدی ئەو دیبم سرد پەنجەرەکەی دادەنمەوە. کفتە و شۆرباوەکەی من حازر بوو. ئێستاش کردومەتە دوو جێگا بە خاترەوەی کە کچەکەم لێرە نییە ماڵی لە شارێکی دیکەیە. ئەوەم بۆی ڕاگرتەوە. ئەوەش قابلمێکی چووکەترم کرد کە دەیپێچمەوە دەچین لە ماڵە کوڕەکەم دەیخۆین. جا بۆیە قابلمەکەیم گۆڕی بوو. دوستانی عزیز به خاطر این قابلمه این غذامو عوض کردم. دخترم تو شهر ما نیست. اونم این غذا رو خیلی دوست داره. واسه ایشون گذاشتم کنار که یکی دو روز دیگه انشالله میاد نصیبش میشه میخوره. این دو کفته دیگه هم که تو این قابلمه گذاشتم میبرم خونه پسرم. اونجا نوش جون میکنیم. جای شما سبز و خالی که با ما نیستید. استکانش دینم دیپیتسما کنار رجع و قابلمهش زور قرصه. با شیوهی برگرمکی خوی را گره تا دتینه بیا. خواستم بقدیم که آوا قابلمه من دەپێچاوە دەچوینە ماڵی یەکتر بەڵام بەداخەوە ئێستا ئەو شتانە نەماوە. دەڵێ چی خۆشی ژیان تەواو بووە. هەموو شتێک دە سترێس و هەڵاتنی ژیاندایە. بەو شێوەی ئەو پێچامەوە کە سارد نەبێتەوە. بۆ کەچکێکە خێوت. Ojej.
باش وجرات ولا ماله شده ما بیدن نوازوری که بخوری بین میشه بعد بتکم ماشاءالله بزن ستم خوشه نخوشه شد بایم زعما کردواری آواتی دکشیم به نانی دیخوین نانی به نانی دخوین آره والله دست خوش سرمایه‌کی زۆر دەستی پێ کردووە لێرە لە سوێدێ ئەوە گوڵەکەشم گەیشتێ ئەوەندە خۆشە گەمباڵەکانت دێنەوە ئەو ڕووبەکەنێ هاتوێتەوە هاو سەرەکەی کاری هەبوو ڕۆژ قەرارە کچانە و ژنانەمان هەبێ پیاوەکان هەرێکی بەرنامەی خۆیان هەیە ئەی مامی بەخێرێ چێنی ماندوونە بێ قوربانە سوپاس ئەوەش هەروەک دەبینن کفتە و شەرباوەکەم کە بۆ کچەکەم ڕاگرتبوو هاتۆ بۆی تێکەم بانەشی جانێکە ئەوش ئامادە خانم هاتۆ سەهمی کفتەی خۆی بخوا زۆر خۆشەگە شتێکی تایبەت لێ دەنێ منداڵەکان هەموو دەیخۆن ئەو فاوریتی منە ئەو هێلکەیە بۆنی خۆش دێ ئەگە تانی خۆش بێ بۆ هێلێکی لەسەر بخۆ زۆر خۆشە دەستی چاو خۆش بێ مێشی جانب